Hamren Press Club puthot kapang tang pon thujia phan get together mate kaching room mai ki paman pon. Ningkan trokner capsule se asarpi kethe kiding team kar bianglong claim dam rapet do ana phan kerap ke chuhang. Kardom pinyada ba birta than bang pineli merina hansepi non arjo ikha birtang ton pen. Nijang karbiang long Hamren along ta HSLC mate cap asar lang Hamren Gov HS school along ta tok pang cheng pon lo. Kadu kawe long cap a school along pen student bang pharo plira phokebra trok do pusi Hamren Gov HS school along principal pen than pachini dun la pen kedam tanga portami kachi bohong la pen kachi theng ajata avelang pusi pining le thot tami ing samjin pensi la so sayang ding chun ponji pusi alangli principal serpen pachini pon la pen covid protocol ateng pensi kachar sampen checking tami pido pon lo kadu kawe la pining ningkan suri ni rain kor henia ningkan along keba satlang ke tok pon pa mijia phan pura hirjume hanglo labang sofi krishna sharma smc president la pen kadu kawe keba satlang along kilang dun arpuan tami misen pen pachun pon popusi Hamren Gov HS school principal serpen lamthe pachini ponsi kadu kawe phan best wishes dunlo ladak Hamren Gov HS school along chitong a school amen Hamren Gov HS School, Jirsong English School, Rongkarbi English School, Church of God, PMS Hamren, Don Bosco High School, Divine Spark School Lapen, Rongche Gov High School, Residential School, Countryside School, Langhempi Don Bosco High School, Girls School Hamren Pen Wanglo Lapen. Penenga ningkana bangsi masap mimucet jiputa perangke karju ponahut thanang pachini dun. Higher Secondary Center metric top ini pangceng pon kasi seba Indonesia guideline nampi seba guidelines le tum follow lo peneng 2022 kan total candidate 456 do songbong pinso pasoma aphai bang pharo ini ra bang koda trop apen ka also aphai bang pharo ini ra bang thom kep do so total 456 apen ke non chengbom lo sinono matke thanga kasik sara bela apen covid protocol hin sine guideline do asi heke sumartum sebahin pen afrang chipro yanjani afrang ise sarburan api 15 years above tumhan vaccine pikhai dai besaran West Karbianglong District Hamren along puthot Press Club kapang tang pon thujia phan aki mi lapen aban klembang phu klembang phiatum do an kaching rumate kapachinia jai mek pedo pon habe dengja sport complex along tharepo niphai crep hoarni West Karbianglong District Hamren along kedam tang ni kansurini ra nerkep pai pai achiklo niphai nerkep ani Hamren Press Club amehang pathek pon lo bonta hola so Press Club ki sing pon ahut pherang ke aphai ki juma jok kenang sora sai lapen sai hem sitami avidet lang bonta pining ni kansuri ni rain kor hinian aning kan pen ke pherang ke aphai nangke bat ong dung tanglo thare pojiklo ni phai kre phor ni ata bor phai ke pen get together pado pon lo labang so mai long pen abarim rongbong terang aphan puthot Hamren Press Club amai phuang hoi pachini pon thulo lapen Danieling hi alangli phansi puthot Hamren Press Club pongchun bang anghoi pachini pon thulo lapen dihin rimbang treasurer Hundor Singh Pro alang liphanta inghoi paching ni pon phitlo puthot atsai ki deng pon thujia bangke arni hot pon pelang pinila bang so mai long akimi ki deng pon members boron son terang mohen rongpi rostom ingti rongden ronghang Vidyaram Ingleng Birson ronghang serlong kiri porong phar rai kombe Daniel terang borson tiso siim tiso onerson timung kicheng pen ki jut an alang mai phu ahin pen Japon din si ingsam jin pen labang swasai pichun ponlo. Lakhain kora trok Dwarbaguri MSC constituency angkang Lakhaini dalamara ahawar Chekso Mohiram be mate
rong asara hemasor sangpi amputeron pi rong abasa pi inut ningkan trokner kep sose kipleng tang asar pi ningkan ner kep anlo keso kepangji jasemet keso nai ke akeng ke hong hap paralyze ake solasi keso deda jok barpi barso kachitianta adima long amat chitinang verlo puta pherangke karjo hut nang thandun lasi lahai huya ke sungpen kape joy mate kape jok ponjia phan karbiang long arlo arlengi the jasemet aning ki menai karbiang long to the mouse council cm dr tuliram ronghang mp horan singh be mla dr numul mumin lapen local msc richard tok biatu malong kirap nang piwek tha pusi kanghon kajin so mekri jang propen nang chuning ridun lapen kirap ta chodeng lang non chi thetiga ko puta ningduk pen nang chuning ridun thu aprang si nang limen nang chithang tha nang men om puteron pi tedi te nang pining ke nang atta ko an bag do polo ho ning kan pharoi si bag lason do abilang di 80 90 lason bag do pagad tonte la nang kisu na pining pe nang ke ning kan ko an bag do lo phi kan ner kep ni ke dulu te nang li non la kisu nai ke ko pi bang lon te kisu nai ke lan ting la ifok bang ke de lo ke no bang ke arya te ke de klem player ko ya do manila nang dim pe na dang un ilo ke di ni bang ta ni ba so ta ni cho lo ni mun ti tum lo ti ni jung pon la ke lang bang ni somar an tin ni mun mar an tin ta nilinaglan na nili paduk ulo. Sita pengke silang talong long tanili kono sita mimidelo. Kilang kita mo wilo. Kilang kita kamu wilo ba kilang ulo he. Sita ulo delo. Non elo kendi. Lasi nonang kinang so nai bang ke la dak na ma phinte. Mate la nang liki so ga chilang ye phansinang lila aling thilong chu hangang tung ma non bang ke. Oi. Te la sila non dak itum lokere mesi Richard Stockby lapen karbing long pe aning keminai Dr. Tuliram Ronghang alang litum bahini matela loker LAC hala Dr. Numor Momin alang litum bang thom phat nang li hin pen kirap johang ingtung ma phi Nirap tha ya ye ta kita nirap tha tangkahin kan tame ba dam ya hin kan tame nirap te pulo nirap ni bang ni de dam te bel ani bang kan ni mun pi tu sini reng pon ko usap ni pakuli dam pa balik tu na pa ba ni mun pi ni so po bang dete ani di cholo ni soma ni mun mar atum anta nu tinta akit la ka ke pre ka ni kang hona bang ki chu ki yun tan ni duk de bang long thek an ta ki ni Tong vi pen Tuliram Ronghang nang raw vek tha pya lo bo. nang ra ve tha pulo Ai ta. nang di men chithani jena ni rambe lo kedi te la pu bang ke phi bang ke nang li cho alang li la than thek igi mala pining ke kan bang ata do kan kep lo kiso no running bom lo kan thong ne ke le kiso bang ke kiso bang ni kan kep lo kan ne ke le ni kan kep ni kan kep ko na pining ke lo si ko na ya anda pon lo hala helin ke saran ta pon lo ke lang nam na ya de man la pon lo ya na ya ta ka ve lo pon ke lo nang li chi du imante la so la pu phi kiso bang kente ko pilon le non bi khek kiso nai bang kente so ne bang ka la ken lo mu ka pa thol ne lo ki thol ta ke klan adim pe ma si la ke chiti wa ta une de lo ke ki ka phing da ma na lo ka lo ro pon da pon ni li bang a be ta hala ni mun pe thon di pon po aking pe ke dam un e pinu ke di te la an kiso ya si nirap tha po la sona tum ke wang da che ka da san ke lang pon ke bun kan ni bun ni la ta wang da la pini na ta wang lo mi sen lo ni ke duk de so ga lo ni mi thang la ki che tik ba ke che ra bom bom i cho ram da la ka la si la tum la da ni ke tum mo mi na tum la pen ke ri cha sa tum la ha tum ke pini so ba na rap tha po thi na tum pa che ni
Birta pangdak pon dehuri pen amo sing T365 News India. Pinia Berta ke lapan sekang ton iglo, Arni ke me, Kardom.